No, vertel vir ons 'n bietjie, vertel vir die mense hoe jy voel. Just a general discussion. Meer as 50 jaar in 'n Nova Park, meer as 50 jaar. Nou imagine dat meeste van die kinders wat doodgeskiet is, ken ons ken hulle parents, ons ken hulle families. Nou imagine, en as jy 'n mens is en jy dink niks van 'n ander mens se lewe nie, dan weet ek die mense wat die land regeer, vir my glo ek hulle is ongoddelik. Because as jy in 'n God glo, irrespective watter religion, as jy in 'n God glo, gaan jy nie 'n mens so treat nie. Nie enige human being gaan jy nie so treat nie. Hulle het vir ons in die bos gegooi, in 'n gat gegooi, roei mekaar uit. Daai is die government se main aim. En soos die skietery nou oral aangaan, vir my lyk dit soos 'n bloody conspiracy. Is amper soos hulle is geplan, man. Is plan deur die government. Is geplan deur hulle. En roei, dit is hulle main aim. Julle roei mekaar uit. As wie jy voel dit as jy dink aan al die kinders wat jy ken, wat dood is, om vir 50 jaar, bly ons hier, meer as 50 jaar. Daar was net 2 codes in die Nova Park, tyd, Darwin Court en Como Court. Daar was nog niks aan die huise in die Nova Park. Nou imagine jy, hoe voel jy om te sien wat jou mense, jou familie, jou neighbors se kinders net dood geskiet. En om te dink, jy voel niks aan oor nie. Ja. So guys, you can hear the emotions of the people within the community of Hanover Park. It is clear to us that these things are all orchestrated, it's all planned in our communities, and it's been so many years, where our people has just been blinded by the fact that we just don't care, we didn't know where the help is coming from. Many of our people gave up, some people has lost so much hope that when political parties come into these communities, they automatically say, ach, wat gaan julle doen? Julle almal kom maak net beloftes weer dieselfde. So today, I'm just getting the feel of the community of Hanover Park, and I can only imagine what they have gone through. Some of them have lost family members, children, cousins, brothers, due to gang violence, and the lack of intervention from government side. Earlier on, we spoke to one of the ministers with regards to the issues within this community, and he mentioned something with regards to the army and all of that. But what we have learned so far, especially from our President Fadil Adams, he's mentioned many times that we don't need the army. We need social workers, we need skills development. We need people to come into our community to deal with the social ills that our youth is facing, because many of this youth on the Cape Flats is growing up with grandparents, and that's a fact, guys, because mommy and daddy or mommy is on drugs. That's the issues that we're dealing with. And so when these kids grow up in these communities, they are lost. They feel like, this is where they belong. There's nothing that happens outside of the ordinary. It becomes a norm. Yes. So, like I'm sitting here today, guys, I would like to know from the ma'am, what is life like for you in Hanover Park? Stuffy. Jy moet kan hare op jou tande hê, because wat jy sien wat gebeur, maar jy moet jou mond hou, because jy's te bang wat Auntie Mary gaat sê, wat Auntie Trudy gaat sê, en wat dinges gaat sê. Maar as ons almal kan, het sal dit eers moet sê, Ubuntu, Abantu, het vat 'n community om 'n kind groot te maak, maar nie in vandag se lewe nie. Vandag is dit, jy sien wat gebeur met my kind, maar jy moet vir jou brille aansit, because jy het nie gesien later nie. Nou ek is nou al moeg van hy, want ek het nou al groot geraak al. Ek is nie so oud nie, maar ek moes nou al groot al om te sien wat gebeur. Maar soos ek kan sê, jy moet vir jou brille aansit as jy hier is, because so mense wil nie sien nie, en so mense kan sien, maar hulle wil ook nie sien nie. So jy moet maar jou brille aansit, dan moet jy maar kan sien, because jy die liewe wil gesien wees. Ja, en so in other words, ons wat in die communities is, ons het ook 'n responsibility. As hy mevrou sê, ons het 'n responsibility oor ons eie communities. Hier's baie werk om te doen.
En die challenges van die jeug, wat is dit wat mevrou miskien kan sien wat ons jong mense deurmaak in die community, seeing that you are from this community? Wat ek ook kan verstaan nie, né, soos die primary skole, né. Ek het geweet van op high school wat ek op high school gewees het, was nie lank terug nie. Ek kan nie nou evens meer recall nie, maar ek weet as jy op high school, dan kan hulle vir jou skorts, né? Maar primary skole skorts ook nou die kinders nou, want toe stie hulle gou nie die kinders. Die kinders moet huis toe gaan. Hoe stie jy 'n kind van 9, 10 wat besig is om te develop huis toe? Hoe stie jy vir hom huis toe? Hy is mos nou vir hom te sê, gaan staan op hy hoek. So wat wil hulle hê van ons? Hulle wil mos nou hê, hulle moet gaan staan op hy hoek, raak 'n gangster, want hy is wat gebeur by daar verkoop hulle traks, nou verkoop hulle traks, nou weet ek, hulle weg gou van my, nou ek gee vir hom 'n R20 vir Nana se ko, ek gee jou R20, 'n drink en 'n paai, ek gaan sy huis toe. Jou ma sê wens geworried, want so gee jy 'n R10 vir jou ma en 'n R10 vir jouself, ek gaan jou ma vir jou môre weer stuur. Nou gaan dit normaal raak, en nou gaan sy nie meer skool toe nie, nou gaan sy na die merchant toe, nou gaan sy weg vir hom. Dit is wat gebeur hier. En wat praat ek die waarheid mense van hy is wat ons kleerlie wat ons sien hier wat gebeur. Dag vir dag gebeur het en ek kan praat daarvan. Nou, some mense, as ek sê ek, some parents wat nie wil sien nie, en as some parents wat sien, maar hulle maak niks, hulle sit vir hulle brille aan, en dan maak hulle soos hulle nie sien nie, maar jy moet jou brille mos op ook lig, because why, joh? Waar is hy van Ubuntu op Bantu? Ek wil hê, as wie ever my kinders, hulle ken nie my kinders nie, oh well. As hulle my kinders moet ken, en hulle sien my kinders, dan moet hulle kan sê, die kind sag huis toe. Van hy is hoe back then gewees het. Hulle het jou huis toe gesag, ons kan nie so omgeloop het of so. Hy sê dat hy is dinge se kind. Nee, hy is dinge, stee huis toe. Maar nou, hy is nie so right. Sy wil vaak hoe hy jou, is weekie so nie man. Broei poas, man. Okay. So there you have it, guys. There's a lot of social ills that our people is facing. There's a lot of challenges that our people is facing, you know, and it is clear to our people as well that we also have a responsibility with regards to our community, development of our community. We do have a responsibility as a people, but so does government, you know, so does government. And they continue to shift the responsibility by blaming this government to that government. Hulle blame mekaar die hele tyd, but niemand kom met solutions for ons community. So together with the community of Hanover Park, we will find solutions for our people, because to every problem out on the Cape Flats, there is solutions to that. Wake us up in the hood, niks anders, NCC of niks.